Belanja peremian buka warung lanjut masak jangan gandul. Karena gandule nyong titip mari kancane karo tempene juga. Kene nyong garap njiot pesenanku mari kancaku. Ki kancane nyong gue adik kelas nyong neng kampung lur. Jarak umah ya pada baik kanggone nyong mari ngene. Jare isin di video ini. Mungkin wong adik pala atau kanca-kancane nyong adik kelas nyong mesti ngerti ge lah ya. Adik kelas pas SMP lur. Gandul karo tempene wis rampung. Kene nyong mampir maring apotek tuku obat sariawan. Sariawane nyong gede banget, lara banget, perih banget. Sariawane wis uli ke nyotok timbangan disit. Ke nyong abote semene ya lur. Sing mone 53 mudun. Mari kita lanjut perjalanan maning nang kene nyong miki kepengin tuku bakso, tapi ki tuku baksone ora karo kuah ora karo mie, tuku baksone tok indil-indile tok lur. Nggo cemilan nang dalan. Lanjut maning nang kene mampir tuku bawang karena nyong ora duwe bawang lur nang omah kelalen. Akhirnya nyong mampir ki tuku bar gue gari tuku per emi-emian, tuku sakura ya. Dan di sini aku kehausan karena perjalanannya miki lumayan adoh. Ya ora adoh banget sih, cuman kan nyong yang ngelak lah ya. Panas lur. Kayak gie angger tuku orang gawa catetan. Si meraba-raba apa ya sing urung dituku, apa ya jananu mandan kelalen apa kepriwe. Biasanya anu gawa catetan ya, orang gawa catetan ya wis ngebleng. Lanjut maning singkat cerita kayaknya wis gutul ngumanya langsung bae buka warung ke wis awan lur sekitar jam 11 lewat. Deleng kae cuacane panas banget lur. Jadi kayaknya langsung bergegas beres-beres soalnya enak biasane enak awan-awan gue langsung ana sing tuku. Tapi ya ora bisa ditebak juga sih ya, wong kadang tukune gue sore, kadang ramene wengi, kadang ramene pas buka. Tidak bisa ditebak. Pokoknya nanya tok sempat disit beres sekabehane. Ki ana bakul ndok. Udah bakul ndok lur anu kae kurir. Kundok nang Shopee lumayan sekilo 15.000 kan lah ya, lebih ngirit. Ki lanjut maning nyong lagi ngerapihin per emi-emian direwangin nang anak lanangnya nyong ye. Rajin banget ternyata jaluk upah 2.000. Tidak disangka-sangka mbok miki panas banget tiba-tiba hujan gede banget. Jadi nang kene langsung bergegas masak lah. Kayak dikajegal fokus deleng nyong wine bae lur yakin. Lagi pilek sirai bengel banget yakin pilek hari kedua lur. Ket wingi bersin bae jar orang kemenaki banget. Lanjut masak lah ya lur. Kayak miki nyong titip tempe segitiga juga. Soalnya nyong buru postingane kancane nyong gue ya. Masaknya karo tempe segitiga kok kayak nu enak nyong dadi titip karena nanggone nyong gue ora nana. Kayaknya langsung gawe bumbune bae bawang putih karo uyah karo micin ben tambah sedep. Lanjut garing ngulek enggak. Jangan gandule kita ulek bumbunya lur ragi rajin ki kadang-kadang pas numplek na lengat tuh botolnya melu tumplek maringi sorjan nyebeli banget kok. Kepar bumbu-bumbuan langsung dikongsreng bae bar gue gandule ikut menyusul. Untuk tempene engko bae nak pas garep madang gorengnya anget-anget kan endul. Nah, cepet banget mok jangan gandule nyong wis mateng lur.